me de Isaac Odwampo obetumi afem the great ampo mbrembrem wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire Osofo your friend is saying Owusu Bempah ye wa Owusu no that's right ka chan senya no yonko ne me sane nkama na feso to mugu ewura mu so mu mpe se nkama e penkusia o mo titi nkwase atemedie ni nkwase ade no ka chan ni say Owusu Bempah so nim nyansa wonsu nyansa nyanya yonko ne me Jesus wo me puni so ya sofo de puni so me puni so ya sofo da me puni so ya sofo da mun ka chan no time ninkama ina wadu mugu anu mu gidi atamba saba no kwasiampani timi foji ndoturo kwasiampani ane papa ye kwasiampani odi amu na bawiase enti kwasia so tini mu no onu timi ka so na kwala ne me nonsense o se kwasiampani na ni so se krama ya wopam kusie ni mu anya no no ko katra ni se wo ye wakwala enyame o se kwasiampani na ni so se krama wopam kusie wo anya no wona wo katra ni wonni na ni so se boya you don't know me. Opo fa ntwamwa we agunje. So ti ase ntwamwa we. Wo ya so Owusu Bempah tie. So ya so fo nyame mi so nyame mamtumi. Ye pensia ni jankama na chidie. Me no me no wo ka meka. Me hwe no betumi ama ne no me aya adwuma. Owusu Bempah. Jankama na sam no nkama na wo no mo bo mo pa no. Jai enkokote no emmoya no nkama na kuba na so mo sa no. So ya so fo nyame mamtumi a. Brania famani to me na me no me ya be de no me ne ba ya adwuma wo du so ma to apro no apoadai Moses me se wo nyame ama me kwan Owusu Bempah ya grada kuma se agana ha that's right Ghana ha me tira munyansa mo say yes Osofo abobo pa me kasa Osofo me kasa me mo bi pa me suma wo bi manu ebesemu kodo Jesus onyame amtumi yes Owusu Bempah kwamudan sa wo say wo yesofo a na onyame amtumi a se na sa wo so do memedum ya wo kwasempani wo se anya adwuma na dia wo so tibi fo wo so wo do mama wo toys ne kai wo so wo do anya adwuma wo so wo pie ka wo do enkom che na wo she no obi ba wanu Donald Trump na o ka so ba ye no efiri mu na ba na se firi obi yam na beku wanu mu tiri so no pampa so se kwasi akom se de kwasi awurado de wadwen se kwasi akom se ka so onyame de to so na amamu a no so Ghana fo nya wo so wo ya betimi fo yes unya di fo papa wo di matanza me mo bra o se dia be odi fo ese na kasa ye kasa na o kasa se na o bedon kasa ye Facebook live se sia o se nya se sia asem ka o se dia odi fo watchna se o mo bra ebra ono na bo no enye bi na wabo ana ono wanko school there's one bro fo betumi aka won tumi nka bi wanko school yes I say tell what timi sa no o tete obi ono wanko school there's no sinim nyansa no on kasasa me mako school that's right bro fo bi eni obi apebe ka o wi asemi timi kira se oh yes bro fo bi enti no me timi nka no pre achi de bi woni be na yanko pa bu abeso no ekuro na me ho dabi banaji mo me na ma me fa sha se makobo bo na me pra dabi na Cristiano Ronaldo ni Messi mu kura free ball ani eto mo aja ball kura no mo na abu me operation banaji customer hey for mu tembe so light no me customer jaikan eno yan fan cancer bravo bia boss me mo bro se me mo bra me dana se but you know ne ba kon mo me fie ma me di extra matade e she monto bi sha me dabi aduani a me die enu no na kire aduani o se me di o me fie yes enti me titi me hwa me ho ma hwa so fo bebrebe do yimbo ni ai onko do be kan on ka me nobody can test me no ja ina me ka kire o fi abeko wa be saba be cham so papa ne me my god wa be saba pu ko to da pam and everybody jam na sare kwa saba everybody jam na sare pacha wa saba yo me everybody jam na sare pacha wa saba ene ya so te sofo ewi aside di pogo no na ucha no ucha enti no so Owusu Bempah ne se me mo abra me dana se but ya no ko free ni mo madwuma mo nkran o ko free ni mo madwuma mo nkran oni se adwuma no se o me bia aye factory kasia pa yo akasesem ne ni pampe o bo bra na be put it aside you ko nya ja wo o mo cheche ni nko Erafu Mema wakwaba Mejidi yese oho ye pa
na bibia nso ekoso wo abrabom na me bo won kai ese program yi streaming live on Facebook and YouTube. When I can say YouTube huru giri. I said the adam kwabena me ye no. Me nyankopon otwe di ampon be say yadom huna nsan. Was say dia sedane ye ma no. Asa wan se twe di ampon. Otutu kotwere. Da sebre. Wudin ene ye biafo. Titi wabotan kentinka. Wuyo onyametumfo yo onyamekese. Na dia wotie no sara na wotie wonsesa da. Wuyo onyame a wanim ni wachi obi ni ho. Abodie ben no firi moje mo aba ebetundi na toto ho a wona wo bese. Osuru eye otena bia. Asase ye wona so ntiaso. Dia wo pe na wodi wutumi ye. Dia oba wo na boso menkro eye ne ho se wona wo bese a wo bre na se. Na wo mani be ye wo dwendwentie e wo na ase. Efrise wo bi nsawo obi so no wo nsema ne yeyida. Onyame kan, onyame kroje, onyame kronkron, onyame fita yedawase. Osisire kwabrafo wo pie kwa yebetro mo odwan ba wo so afa de ho adie. Da sebre ayeyi enkan. Yo show odian monyama na ese wo ne fatao yewura. Dia waye wa yabrabo mu ne bura adwene ntiase so. Atamfo tena susu ya hihye yetu amrabone se enka yentom yento wa menem. Enkwa chemfo e watwitwaje yen. Ehumo burowura ohu ye mobo. Na hode ba se mu adie kura ye mu. De wahwum ye fra tamfo mu hio ne wona gina tuo nyina mu. Oduntum preda defo agya katachie. Esuan fra be me nei. Okofrubo okutware suo, okogi aman, kuntun krunku kan tankranka. Onyame kase ne ho. Ye pe ahini mu ahene. Awura mu awurade. Tumi mu tumi. Ani ahemfu mu ahemfu a. Yesan wo ho a ye nya obi biada. Onyame o kan ho. Na wudi ye nim so odommerema. Na ubo ye chidom. Ayeye nkan. Na nasi nkan udini. Uyo onyame. Na oye kese. Di akade ye nim nyina dafa ba se mu adin kura ye mu na fa ye twa. Ye firi museum. Ye firi esan mu. Ye firi wo hawo mu. Nama wawura de wo botaye mutiri mu po emre mu ma ya brabo. Yenjidie ni se de wote wo susuru ni wo hinta bia no wotena wutwie de ampo wo nyina se fa yensie wo mu fa ye hinta musio fa ye hinta amaniye fa ye hinta wa hawo na mabosu eye bosupa entongu ye hyebre ene ya brabo so. Mayen komprimonim. Na fa yensi de kron. Na fa yensi de ye. Na asedama pa ebekoso aye onyankopon ye dia. Bra yensre ban mu wodefo. Be sa yen yarewa. Fo obase kura yen. Na hwe yen so ade kieni ade saye nyina da. Wo che nkwa na wa che. Enti owura che yen nkwa. Yere wura de che yen kwa. Odefo che yen kwa. Yen tena sim preja wudin ema wudin kase yen so. Yere wase. Berafu me gidi ye sa ho ye. Na niema nyina so ekoso. Obi bia ba program su bia medi kan dia hye wase ye. Enye wo comment nti na me wo fia. Me wo fia sa me be ka me ma adwene e na akire wo. If you are not ready to listen to me, for comment in na baby. Because me read you comment na mja bibia. Me wa hasa me be ka de me nim de akire wo.
Itube bro once na tie me na me a me tena se prepare me program a me ba no me de me ba ye chen wo fa fu a type comment a kire me o ta so me ka kire wo no when you sure that sani onipa bia da ba me program yi so na onye okese ene so to ani a mama part ena wo hu ni evangelist mama part ena oda oba ya santoa na oda we ya oda ofefefe eni monyam adware no ono na hu ni mercy Owusu ansa bless you evidence nie with us so mercy mercy so ya stubborn I so shady maybe because according to the three ebrokra yankasa into so shady all right. The great man himself, Black Jesus, BJ Collins himself is on the ground. BJ is in the house. Black Jesus is in the house. My lovely brother, God bless you so much. You know I love you and I'll continue to love you, my brother. But I say, Obaya Santuana da way, no way. Uronyam for them fin so. Eye ye nyina de ye di Ghana mra hye ne nsa na ode nokure ahye ne dwumadi ase akokodro mopa ode ahye ne dwumadi ase Ghana emra nimni kese a ye de mra kura no se onfa mra nya adwuma wo bambo ene nsra adwumadi kese mu eye ye wura dampare ena mene wa mi no ehunu ni na Yokita by microphone and say good bo said ya hon konkron abesra no nanso adwene mu ni akoma mu no awudie ne bone ne esuma hye ne tirimu ma ono so na ohunu no no de okare na ni menyam so mpa nanso so na koma mu no onfa nyame adwuma ne said ya wosesese no de bobra ona ohunu no no akwasi Owusu Bempah enkrofo sofo ona oda ho no eti Owusu mechiao enwumire megidi ese ohoye nyame ehirawo pa nyame ehirawo nyame yokase pa nyame ehirawo na oma woso Owusu na oma de uye bia enyeye na Ewurade ehira ni Ewurade abasa eno so mfama wo obi bia oba program esu bia na onyankopon enyokase na oma woso yasi efro bi sugar mommy ma me tro say me an kasam platform so na waba me block o I ka tro Owusu Bempah so ma block o oba jimi fo me ma obi bia kwa ba de ba program e so onyankopon hire obi bia na onye okase se enedai obi pie program e so eneminim se de be sie doso na enso me de mo hasam de nokre ebe ye adwuma e de amanipa ewiase abraboni asetenem ahinie ewobre na sahinie ne bre so a enye ahinie biem ahinie udie wo eyebre na sahinie no ne bre so a enye ahinie biem enti wodasani biada fadi wenhye ne tirim enfie ne na yebedi wa asasi so no otwe dia mpoye wadon de wugina dibire bi na sa dibire ne de animonyam ebre wo abrabode asetene mu a hunu ni se etise kosua hunu ni se etise kosua efri se ede be firi wunsem obo no onfa de biemu se de etie da bibiara da enti se wuhunu kosua no ne ukuramu ya ene na wose kosua ne timiye kosua ebe sombodi ama wo mama yemfa de wenhye yitirim wonyame oni enyansafo nanam wonyame ne agimifo nante otwedi ampone madwene mba na fa adwene oni agimifo nante
ye nyina te Ghana ha asofo also asofo asisi asore den wo e conditions awodo he kodanka Williams asore wa ya asore more than 3 times a day Sunday and now me no can say enwumre 7 abo omo ye last service and okra ye youth service no kona kwahwe sprinters ho opani ya advert na me yema wo ko okra wo ya me blast o forget ho so what is here konsoria ye ninim na kwahwe wona asisi abrosan hwagina sara asore dan Perez Chapel uwura mo ase yes we wura scamming church asora yes scammers we wura scamming church bubo mu di name them san sora kasifu we nyina wo ho nanso no eduru enidie obuo ene sadia ye presidi pensia fa no anko san krofo yi biara fa bagana man panyini edema Owusu Bempah sani die we ye ni die anu aden zanse omambia mu panyini omambia mu mampanyini ene ye nipa kase echen wo bibia so ye minister so ye MP so ye assemblyman so ye businessman so ye hwan ye yiwe nyankopon hata so firi hono mo a ye yiwe twedi ampo hata so firi hono mo a osofo wo hwe nipa so a wo hwe wo wasore dem e kan okra kire wo ba ye yiwe nyame twedi ampo hata so firi hono mo a wo nipa kase a wo wiase biem eye president it is a say nipa ne die ni obuo ma wo that's what betena wasore dem na o respect so nyame ba anase osofo a so sani die no mu yi na amfiri wonsa ifiri se de be firi wonsa no ebe ye den so be san fa sani die ni bi onipa bia o wakukoduru bia kanokore no be jimi fo te no kura na ne homwo aba isenti ye de no kura be nante ye de no kura nso aye adwuma wada sani bia de ntie bi no fa hye tirimu yi ye okrum ha ene ye wa ha ene ye te se Owusu Bempah ne mama part ntokwa ahyase a ekoso minimu se Owusu Bempah nsore ma mo beba obu okro nko Owusu Bempah nsore da but oyo jonjontie mu jonjontie a ya bone pa wodo na adwene no nye nipa de eye moa de itino minimu se mo beba but enyansafo na ahia wa ha ne entokwa sem koso na ya hwede we a omo mama part ene Owusu Bempah entem wantwi ni nyina ne sei mama part se wafa Kristo Owusu Bempah so hunu se ono nso so e wosofo a oye sofo panyini ena na mama part so friend se ne wofa no itino expect se nka mama part shi na bosom no obefro no Owusu Bempah mana be shi abosom no wan frɛ no ene wodi she ni tirimu se wa mama njimi din e wo Ghana e ma obi ehunu se me ne ye frɛ me Owusu Bempah ma hye agrada abosom de ya ene me de wa ye tamfo asore na wo be ye no nyame adwuma wo be ye no me ma kwan ma wo ye e kofa wantwi bebere baaye na ntokwa ne ye underground enu mu na me Manasseh the word changer me ba mu na me ba mu no me ba ye ne se Owusu Bempah epwepia eye enkane na na agrada e ma ne yade a eni kwan senka wo ye na me ba bonten na me be kan se wosofo na wo senka ohunu se ye ma me na enkane na oyo konfo ntine eni kwan senka wo piepie ne tikoma ne ye de oye ye no eti me ka wie ye no a me ka me ma me part de no me ma me part ebu enfume but what Jim wafeso
Uta wakodua yinimirika o. Uta wakodua yinimirika. Owusu Bempah mini yakum. Meda no pa na wafrɛ me. Anwumire no wafrɛ me no to threaten. Manasseh, me na wo see, mabo Dominic. Itimi kopo Dominic echawo. Me se wo, me yawade. Me prepare, me ye wo say. Owusu Bempah to threaten bebre. Enu mu na ntokwa be sori giri. Owusu Bempah ya no pia kwaku bofo. Antwi, ohere mechiao. Mechiao pa kwaku. Emi shirao. Se ewiase ye kase obi enim nyansa wa apply the wisdom you have. And I'll give you a credit for that. Enye wonya midwuma asem na meka. Enye enema ekoso aso endem na meka. I'm talking about a recent issue. Digua pono so na yeka ho asem. Na ohwe de we asanema we nyina ekoso no a. Osofo Owusu Bempah. Obi a wo twerɛ wo comment wo nim nkomo amene na die enti shut up and let me talk. Because Owusu Bempah na sɔre kora na wo ko obi a the telephone number kora wo nim. Enti shut up and let me talk. Because I know better than you all. Owusu Bempah fra me a wo to threat amamene na where were you? Then you were nowhere. And then one Owusu Bempah pie obofo ati ena obra e ma me agrada anya problem wi ye opi obofo ati ko mo obofo san ko che ma me san de ne kotum e free wa chi na ntokwa hia ase se koso prophet show for ba no ya beka ya adwene de akire ma me ye ma me suba no so obefa camera no so kana adwene e de akire Owusu Bempah ne ma akoswa na ye nyina nim say ye social media nsem eninti no obi aka na dwe kire no yonko wo phone so wi a na kire se wawie nanso edie bi edipa wudue bia no eyaba na ebe nyini ebe so na eso aba obeti bi eso adi na Owusu Bempah ne nkura anim se eniema a ekoso nyina no eyaba na omudua ebe tunum rebi ama na ba benyini ebe fefe benyini abeso aba mo ama mo asate abakro na abi asan edi entokwasami koso a Ghana for me pese mutie asembi na mi wi a me kan asem de kire onipa bia mi wi a me kan asem de kire onipa bia na o platform yi so de Owusu Bempah nti na waba ne yen nti na wa asem be kan asem a kire de sani bia tiade a me de ma wi na wi a me kan asem bia kire wo ti asem a me de be ma wi nei na wi a me kan asem e de a kire wo me da se nyame hira wo enough is Gabriel now Sawunama. I will not be careful. Sawunama. I will not be careful. I got someone child with Yankupo Sawunama. I will not be careful. So boys, what lie? We got Yankupo, what lie? What lie? I lie to a good time. Some question now with the Ghana and a shut. Agrada, enough is Gabriel now supposed to be Missy, enough is enough. 24 hours. 24 hours from now, from now, Trapa. Agrada, we told Yanko Post to be here. Ghana to be continued. We told Yanko. No police. So see a little Ghana. No police, no soldier. Can move here on Ghana.
Bempah. You Monsieur Agrada, 24 hours. 24 hours. We are now the Langa F4 Bones of here. Balanga, Africa Langa. One line, Agrada, Africa Langa. Not Africa Langa, Agrada. Missing 24 hours. You must 24 hours. So, how are you? And yeah, Agrada said, Oti, and you're Quasiabua. And we bet you have a KBH. Agrada, I'm 24 hours. 12 hours. If you are not, I could see optional no pa. By 6 o'clock. Grab a reply live with. But be a person is show piano. But you shall. 24 hours for crap. 1 man too much. 12 hours. Airline is to a good time. Some question with the Tigana Hano. Shut. Agrada. Enough is the airline is to a good time. Some question with the Tigana Hano. Shut. Agrada. Enough is the Wunama. I wouldn't be careful. Police ni when you say talk about the draw. That's right. That's all we say about Casa. Police ni crashing is a so deep to the question. I know police for. Almost a uniform. Do you have that video? Some question with the Tigana Hano. Shut. Agrada. Enough is the ship will be out of crossing with me. I will keep me for the show. Me. But boat working. I'm telling you the truth. Police ni when you say talk about the draw. That's right. That's all we say about Casa. Police ni crashing is a so deep to the question. I know police for. Almost a uniform. Do you have that video? The ship will be out of crossing with me. I will keep me for the show. Me. But boat working. I'm telling you the truth. You go and come back here. We cool free. Make us a personal property, and I showed it. Orofo. Police. Mema wo akwa babiem. Na mechia ubiem. Show se wo so yo no kwafo. Na no kreative mu. Na wo wakoma mu ye nipa. Na wo se enye bone ne ewudie na ahye wo mu ma. Na so wo ye nipa da seni a wo ti wiase a wo se wo ka nokore. Na nya atro ne ti wo mu a. Are you telling me say Osofo wo kura Bible? Na odi nyame asem nam. Obeye saadie we ya ode ne nkura eye ya na. Ede na esie. Sansem ikoso a ekoso ye nkura betena se twetwo treten no ye bo ma mini din e de treten no. Ede me kansem wo fie ha o. Me kansem wo fie ha. Omo atwetwo no na wo so didi omo atem. Awudifo akromfo ntwamwo ne nkwasiafo ekitatu a ye de treten obi maame no wana so di omo atem. Eye mi nyansani a me kasa.
Emi nyansani. Owusu Bempah nye nipa nchen wo bia. Onye nipa nchen wo bia. Me se me Owusu Bempah ni wiase a wona me na mabre na se. Me ka kire ne se ni dua bo no begina so ndem a wo bo no. Masesa. Meto apete ne ho. Me tam ya de share oba ya asanto ansem o to pete ne ho na. Eno ne na wie ye ode nam ho no. Edana ye chi Owusu Bempah no odemu no mo aya amoma comment na de na mankwanko yi na mfiri ses one fa number adentia ewurukasam ne atitirasem se ye enkrofu we betena wiase be ye prophet show mo betena so anamo de yes anema we. Nobody is supporting anybody. But we are supporting the truth. This media no crane make o. Media will say the truth. Evangelist Mama Pat was so a guy akoma dwumai I was so oye nyame dwumai and was say she baby no oya akonfu dwuma and can will come on live and blast the woman come can no cry chere no. Nanso ofa the Bible na no kura no de nam so wugini di o so wungini di o oye na dwuma oye na from the ne ho no kure ene wo se mani ye dwuma me nkasa favor wo se de be ya wo ni beji o me nkasa favor no kure hwade a asofo onyami nipa wo se wo make peace even with your enemies. Mohuri nyansa ni nimdia na muntu akubofo atu watrasi ehunu se maye bi eye entokwasam fami nkoba bibia entokwasam fami nkoba bibia ifrise wonyankopon adwuma na yeye ntade na so me ma me ho kwan na mitimi ma obonsam edin tawantawa ni wantwi eba me ni menua no ntem obofo tenase din no se Mama Pat ye ma sundwie mra ye ma etu nkotwere de atwire atrasi no zuni Manasseh bebre na nkrofo piepia me sen ka menyew esanse wo expose ni ma yanso ye menua kosiye wadwuma nemo me dawse menua oba hema ya santoa eje kwaku bofo etumu odi amuna ntwi ni nua Manasseh mi so magina tum ene nkyere so yemfo so amenka meka enu akora mbeka bi kire no minsuro ni pa bia wiase o ikanokra kire o yeti ameka se minsuro ni pa bia wiase ne sabde dokora na nam de dokora na nam de dokora todo na nam ene de bema platform iso aye dan se wo wa ba na wadwene ye o se wo ba be ka de wo pe no ewa no mesa kra mesa strike wo ankasa wo ganse wo account na ma wo twa be 3 months wo fie wo hwe wo a wo hwe nyansa se ma frɛ wo a obeka kire me desam wo twa 3 months e wo fie to de won yire mo ho etu Owusu Bempah wona wotena ase ena ma ho kwan masani ma we nyina course wo wabrabom every say de kan ukra Bible uyo onyame sofo edisenka entawantawa ne ntokwa bi mpa asia nka wona wo so wo matwerosam no kasa de mawo na wo matwerosam ni ye adwuma wo wabrabom nenso akakabensem ahunuhuna asem ubeji wo hu diye se wona omampanyina ba wasore wona woye gangaria wona yefro Owusu Bempah obi ntimi challenge o obi ntimi nkyire wo de wonye wode wo ho
Uye too powerful. Enso ntabodan mu na wo hye. Ntabodan mu na wo hye. Omo a uye too no wo musu nyina no. Even oba be share oda we. Ni fie na japade a wo chen wo. So oya akom esika na odi nya ya. Mo nso saa na mo frode nsorema de o musika eyeyie. Ti mo nyina mo ye scammers. Ye yi wo twin ya doa. Se enkane na nagrada na ye scammer. Mo so amukuta Bible ne kura mo ye scammers mo gusu science scammer. Nti ono ba ye no san so eye bie mu dia na nkede be compare mo. Enso mo die mu gusu ye. Na panyine wi ase mre ye ni nkaso. Akokoti sam ye ni nkaso. Akakabin sam ye ni nkaso. Na so sabe se wo yire na ne tifie mpo no ye oba etika wu mu no. Se wo nua bi ye oba e na wo no obema bi ya ade ese etise ye entinka wo nua ba no ye mukura nhihye wo ma no. Enka wo papa ikura no braba abonten be kasa se agrada yentwa bibia so oye minua ba waye bibira ma me wabrabo mu da me soma fa wo se minua ba ye matuo nkotwere de atwere ye masundwe nya adwuma but ye be sori Ghana de bia twika ko sane ma na ekoso no edi anije ne mfaso bai na edi brawo edi credibility pa na edi brawo se wonyamini pa awie nyame adwuma. You are there for peace. You are not there for trouble. Osu Bempah kuma ekita no wiase no enye asofudi akuma. Enye asofudi akuma. Eda weni beba ho so na hwada kamenem. Efri se ewiase ayetie ni abrabo ayebwe. Obi bie ni wo so chen tumi no so chen onyankopɔ. Ndi so nyame pone ni dibra ho kakra bi de mawo a eya na wahwe na muntu yi. So twe di ampon opone ni tumi ho kakra de mawo a uye nipa eya na wahwe ni yi. Opani obi ntimi ni onyankopɔn ye pemani ye yedawo. Odasani bie ni wiase obetuma aye no ho se onyankopɔn ama na ye yeda. Enya possible. Dise urade ya wadom na wotwe di ampon boawo. Gina ebema wako anim na wabobra kompim anim a. Hwe hu ni se obetoto wakwan yi. Hwe hu ni se obetoto wakwan yi, wabɔ obra yi. Vise de ripa ye ne bia na ye wo ho asotwe wo ho. Ye de bebu ho atai. De ripa ye bia obrabo mo ye de bebu ho atai. Mama sem bedidi watem ba sem be Kenya nsasem a kire wo. Na Owusu Bempah de we nyine koso no, wo ya ade bi, mama mi yi enkire mo. Wo ya ade bi. Na kada ni kwan sa wo yesa ade na wo ye no. Ni kwan sa wo yesa ade na wo ye ne da. Hwade a Osofo wo ankasa wo ye na wo wi aye nka. Ejina aye dede sa ba waba. Ya jina for some time still I want to mean pie. Baba Mbachai. Ano jina ano opie no. Le sha je. Yo je pa word mo chumi no. Saradi ye oyo sari ye chana oyo chumi bo yo belo shina oyo chumi bo yo belo shina brebia about fe uma mi about fe brebia uma sifo na bra sifo uma mi about sifo na bra asia
Si fam bra. Asawa bra. And so we say na o kan obi tuwa on tiasie. And so we say o kan obi tuwa on tiasie o si Manasseh. Owusu Bempah kura say what president that me president ni say o ye Nyankopon ana. Ana me president say onu de wontumi nya bone da. Eti wa twetwe kokun obi ba no me president no. Owusu Bempah me president say o yo wudini to ndi ewu ana. Ana me president say we nipa boni ni to onkoso nye nipa boni ni ana. Muma nyansa kakra mra mutimo. Na sede amumu pe obi asem a wo fom kura mu hu se wa fom no. Sara na obi nso pe obi asem. Enso edu na kura ye kan di kira fanu ni nyina. The entire memo Owusu Bempah ni mutwa do so ni say when the kidi kan kita Bible when I saw aye nyam judgment for 33 years when ya when also aye nyam judgment for 33 years I will born won samrane ya bad ye senko nimu dia Owusu Bempah na won senko nimu te Owusu Bempah na won senko nimu de so Owusu Bempah na tini fie and I glad as a sound microphone or moko Owusu Bempah wa ka Ghana for beka se yen crucify no. Obi bia wo do moja bi chen moja bi enti. Obi moja de enye kwama wo na urade be ma wo so moja aye kwa. Odasani bia watan hunu enti. Obi moja de kwa enye moja bia enye moja ma wo. Obi de moja de obebo ho ban. Urade ma wo so moja mfiri wonsa. Urade wo ma mo so moja mfiri wonsa. Ene man chirima mo support boni na mo de makoma di boni ne ewudi achi. Na mo di boni achi. Obi si Manasseh uni can say uni credibility. Koso camera na hwese wo busuanfo okra baba begina so ahwe wo a. Kona koso camera hwese wo busuanfo baba begina so mpo ahwe wo a. Onyankopon otiwi ase a oboye no maame wahene obi timu fanya midi ni agro se de opede bibiara da. Owusu Bempah ya homaso uye ntitirasem uya kakabensem sadia obi hu a so ye innocent man no adwene boni ye wo tirim no ye very dangerous. Obro Owusu Bempah yes adie we Ghana fo nyina nim story no so I don't want to go further. But me what point to be a baby make you hane e wo program ami ye a very serious. Nka me se ensema meka ne na nye papa. Nka nye papa. But me ye program ye gura dampare otie obehwe. So I busy kula later obehwe. Eti Ghana for mfadi we say yetirim amra enchen ni pebia wo wiase amra enchen ni pebia Owusu Bempah timu sori ko enkane nana grade afie aye evangelist mama part ene afie aden a woni oba besie nyantoko wakoma aba anka wo Osofo papa nyame sunsum ti wo mu a enka wo kwampo betuka na ko
wa frɛ part tenase part ada idea na ekoso enyem na frɛ me se me ye wo fɛ part ye ma sundwe mra ye ntwa bibia so ankora na tembi omodi ubia ye matu nkotwe de atwire na ye wunya medwuma na mso me ye menya medwuma esanse minim woda minim wo ba bibia eya abode awonyame nhihye ye mu no ewo se nipa ni nipa hie nti ena me de behu wo ma fa me se obi a opemasem na mso me pe wasem se ko wie se ye ntimo ntoa epe no so asem no so bie mu a obi amma ne bra na nka tu atwa we de wo ko na asesa gangfo di wachi Osofo a sankrofo di wachi nyinaa enkwasi apofo ye di wachi tutobibidifo di wachi anka wadwuma ne sai wobeka kire won se mommra Kristo fie emeyi nyame aye ni wadwuma ne so ba so mo se munni machi meye nkoku oba baako akanye no ankanye no na obeye nka beka sempa de akire sankrofo yi anka won kan kire won se munni machi na yenko bo oba baako ana yenko didi oba baako atane yenko tete oba baako yemfatuo ne nsikan ema ene agyan yenko tu oba baako nsono engufom yemmuni tuo ne useless no yenku no oba baako pe Owusu Bempah wo yiri Justina mama Justina oja wo kura mpu no watimi atwetwe akode so untimi ye ede yanku na esie anya minipa untimi mfa bone nche wo wiase na wat pribu akoma ne wo pribu akoma amma wo homene so ha se obema bone ya hye akoma mu ma na wa yire ho atina se di bone obi a woti wiase a wo yare ewu nim da yare de kura do be ko wuo enso wiase akaka bensem na wo de nam osofo be niye eya na manumi ho se me ben wo na menim se ni esu ne ba wetewu o na menim da na menim se esu ne ba wetewu mu dawo enka ma men wo da because me ben wa me hwe na me hu se wo hwe wo kasa me hwe de wa wo si ye wa do yem se papa wo ye good sa na behind sa na yemani nyina no sa so wa wudi akoma ekura wo na sa so wa wudi akoma ekura wo e bi sa hu se nipa otene wiase na de sa adwene we nante a yiye be ne be ye di amawo Owusu Bempah so wo kwa ya hye that nkura boys bi o odo kofo ne awushifo nkura nketenkiti bi ya hye that group amomo ye talk credit momo omudwumadie ni se mu se obi aba social media na okaso fo Owusu Bempah sama monko attack no monko didi na ta nkura bi o ya talk credit 10 cd 5 cd sa ene ya di amomo ya group group eti we ne we ya na wa link we to omunso oba life pani abeguso ne yedi watam Owusu Bempah osofo omu ya usu ne uba ade te Ghana no usu ne uba ade te Ghana awode bobra no ungada nipa nkanya mesam nkyere no ungada nipa do omudi ensenhunu ene nsemfo Owusu Bempah yes ade we nyina wie ya okọ mama party fie senka wo kokun no na okọ ya aprosifo baaye na yebeso ni mu na Owusu Bempah enya kwan eba na sori fie no Ghana for de obi bi enya botre na me wasam ka kire wo I'm telling you me wasam ka kire odi pa bia me wasam ka kire odi pa bia obi bia da wo Ghana ha bia no fa agrada anayem yankane agrada ene evangelist mama part fa ba bia wo twe tuo ko obi fie se wo ko boni tuo kunu no fa bra me yenhwe
Ghana for sorry and more than some to no so why you say apart from saying why you sika gera what would Jimmy and no kwasia a G would drive my time with sika coy and also didn't argue in yansa a G would sika d yes as a way Jimmy would you mean yansa so boss want to move Messica no G would sika d you know apart from say Jumana no yen and canano why the bit didn't say in the bush I glad that community part to her I glad after will be a threatening the same coda Owusu Bempah the record was Ghana a bon air time a fee ye benya audios ahodo Owusu Bempah threatening crowforma me twa touch them me kun ye benya lot of audios amount I don't want to play them but he call himself a man of God. A friend of Mose Onyaminipa. A friend of Mose Osofo. Eya kwa kachira papa na otifie no. Na efia se wa kwa kachira papa otifie a one more brand tete one more adwene pa no se sa atam na wudi mi no fakoma no. Sasa wo papa bobra papa kire wunyansa kire wo se de ye kan dokora nka wo ba ye no ye kan dokora nka be di dokora na chi boni be kum bonefo boni obekum bonefo na urade di asotwe nkrante be di gbachi wo sum ni han mu abrabom se mu nim papa na mu frɛ bone se papa si munim papa na mo frɛ bone se papa obi biara mfade we hye ditirim uye nyamedwuma uye nipa wonchen obi bia ofuma e be ka kire wo evangelist mama part ti we ofuma e ka kire no toda no ba life be ka se timi ka kire no ono aso nim se toda akoma mo hye na bufuo no wa home so no ye na dwuma eto obi bia no ofuma etimi ka kire wo ne bisa wo se senka wo nia bi ene mama part ene Owusu Bempah ne nkrofo so de se ye kokuna hwade kase esiye enka ba be gina page so atwere nkwase asema wo twero ne no ewurade me bi ntu wunua e bi ntu wabuhia wo dadam se na krofo be bo ewura ho ya repu di tuesi so abro wa se twitwa waguso wo de koso na gimi wo ho ni simi program na me ye no wo wonye ready to get out anya sa me se wo da wo dem akrofo be bawo so wo dem ho ye be repu ni ye wie di tuo ne sika ne ma bro atwitwa waguso obi bia wa ba page so ameka masema utie mi abedi matembia no I send this thing to your house e ka kira wo e be to na juda suo obi ada e be to na juda suo obi ada o de fama numa sem di agro me nyame menye obi bia menye obi bia pato de fa mesema meka di agro awhwe saade o ye course o ya a course wo mama party fie ye bisa ho se etu Osofo eyesa na efe se nyame nipa obemu akoma aba to the stand they say obefa say wudifuo we nyina ko oba ba ko pe fie akoye saade we di akere no adentia na saade we to wo agabe wo de kenya wo de Osofo wa anya de sentokwa no kwa na mo kunkura nke beka so mama part oso anya de se na obuafu that nyemo mienu nko a wo ma ebe gina ho ne ye di obabesi atem ye can someone fa ne ho I don't want to play certain things o ma no mo ba wo page de so a ne ye be gina ho na agrada wo say agrada say agurade ono so ye obeyire
Sanse bi nyina egu ho eda ho etwan mo ono so ye obeyire ono so ye obeyire ono de mutimi nya akokodure se mo beye no na bi to wo anka obeye deden me ba se me beye mi program but se de Owusu Bempah ma no mu provoke me no ade a meye mo papa ne no be nu mu ho se mo ba mi page so no be nu me ho because all the ntuo ne nsika ne ma ko obi fie se ukoku no na eno nya bone ma wo de ya ene me kama dwen kire wa nya bone ma wo ade ase Osofo mu ya utna se ye bisa wo se enti eye ukoba wie na be ya kakabensem na munti Owusu Bempah kakabensem a ukoba ya obeye obi se no sound o sound emma obi say no sound any mpacho check your phone na sound dey anu ade wa sound dey anu ade pa sound dey anu ade pa sound anu ade e wa ha pa obi say sound dey ma mpacho sound dey ma eba okay me da say nti ade Owusu Bempah ye bisa won say nti ye so what say nyami nipa ono de oyes de oye ye nana onipa bi anhwe ade bi Owusu Bempah okọ mama party fie wie ye okototo ne threat ni di tuo sika ne ma ne agyan wie ye no amma munumtie asem a ekoso me de me no kure na me ka kire onipa bi a utie mi afan wantie mi so afa ho ana me ka kire wo no Suspect. Right. That's right. What was that? Yes, sir. Now they go for her. I got that for the my kind of one share. Almost Papa glorious at Assisini. Yeah, my Baba. Thank you. We will be here. And now it's all go Agrada. Wako. But your Wako Agrada. But if you're doing Papa, get now. Agrada say. Obe mini Owusu Bempah. Obe yami. Obe it's me say. Ani Agrada. Owusu Bempah. It's me na omene na onyame no to shame so because the person is experience na want to share omene that's not person share yes me kwaya na onko no ofi me kwaya Agrada shefie moda ana me se oyo ba onsimra so se obeto asha to be different to about ana the boys we protect the boys they don't play back the match different musem o ko chi tuo no ana me kwala ba ko e ko chi tuo no free now ana me catch me boys say mo bia enshu kanya san Agrada on tias and I ran bon kwa yi na pie na yi na free afei Agrada asoma me ko for the ba ko so me kenta me say o peso si fom na konem be kasa no pa me so na bibia emom o so said ya me voice no obuti no o si fom a me voice na bibia and I said you be the one na pa me chow no ya nya no quiet and Agrada free police SCC police et me on police for the buy and we say oh papa e dey asem and me check asem no United police me check asem say police for no so commander na say o peso police and I say Agrada no was a commander the frame and Tigana for any more police from Agrada dey my team enti Agrada ni mi kan enko police for no what must say
Me tisa atrada police for na kofana. Me ankasa me nanti akọ. Because the police are that chimney. That's my father. Over the bar. That's my father. Oravo. Ema akwaba. Edo oba program isu bi. Onyameti asefo na ye na dwuma. Owusu Bempah na ahokro. Nkronkron Osofo. Ono kra tro muni natem. Yarefo Osofo a oto a awudie obi a oyare ye wo bewu ekuro da na ho a womia ye wone mpane ye. Ono kra te ho esansu diewu esan di bone. Ono kra diewu esansu di bone. Akura Osofo ono kra te ho esan di bone. Owusu Bempah ye sane ma we nyina wie ye no. Ghana fo nyina hu bi. Ye de ukoto afiase. Yes, nanama safua ofori. Enokre. By now your wives employer there pa are laughing at you like a killer. Among we say we are deswa. Osofo kunkum nipa we na ke kofa no ato ye huzwe. Osofo kunkum nipa we sofo wudini we ena ye kofa na to ye huzwe. Ade ye me ya ne se oyarefo a we yareye ekuro da wona ho tukuro wo bre wo huna mane wo mpane enum nuro na still boni wo utirimu sa na mentiase. I don't understand. Mentisade no wase o mentiase. So untimi manya misuro kakra ma wo mu. Osofo wu kura Bible point mu kase obabasia se membra no mposa mehwa. Nti wasesa wo hwa gu nsem wo kose obabasia mposa hwa ne mawo. Unyansa wa he. Na wudi mu di ankasa na ewo hefa. Osofo asu kura Bible. Na wo ye nyame adwuma. Utimi kase se police be che opade over the bar. Tese wo so chembra ampaso asoma wo kan ya no wudika wunim de enti a wo kan saa. Oh yes, usisi police be che opade over the bar. Sasa na wo kan na wo reason ti a wo kan saa. If we say the enti a wo kan saa no enu nie. This was the reason ti a wo kan saa so no kire Ghana for say so Owusu Bempah police be che opade over the bar. That's what okay no eduni Ghana for say omo pese omuti onum asem. If you want the chief of your hometown secretly give you lands, secretly give him money often, give him sheep, or do things secretly for him. Abamra humpa abamra be yin ani ato nchen aso nhuni aso. Now you may transgress a law or you may be found culpable in a certain area, but because you know how to give, you know how to show kindness, the law may shut its eyes. Ade a friend cash sika ade a friend oma we nyansania pomodin say a titrufu a omo woman unu obi abenya connection. If you are a wise man, listen to it say connection with all the great people in your city or your country.
Every month, every month, headquarters, every month, I don't want to go there. National security, my home, we on Yansania, Opa, South places, Yamabudi. Miniano, Overquanso, a bedding. You make me a can. So you want satisfy the people in power, and if you are able to satisfy them, you may go to prison for committing an offense, but going to prison may be far from you. Owusu Bempah say Sapa se woti wiase na ono aye bone watwe se kan ne maako oba fie eye evangelist mama party fie se wo kwa kokunu o watwetuo se wo ko body tu akunu o wo wunja ne ma ho no wose wo di sa bone we nyina no disa ewudie we nyina hwie a wose ebeye den se mrempo efrede se mra betimu mpo ache no Owusu Bempah du maso kan na no wade wose ebeye den se mra mo amu kita mra we no eye den Owusu Bempah se ebeye den se mu betumi ache no Zazo waso opomusuku amakwa amohihye echen fitai ne ntare nkoko nyina Owusu Bempah se wono ebetim di sika control mu Ghana judges ana asam na wo kana so no eya ho eya no krenso ampa efrise case we see ye wo Ghana no ye obi anim asem na koduru court ye gura dampare bebia wo bi anyame hira wo we gina ye wadwuma se oman ba papa wa ye wadwuma ase me hunu IGP ye yi na ba Ghana so far wabo adwuma gidigidi se de wo ye ne da but when we say emra no babia wo babia epem emra no ebia wo babia epem ase samra no epem babia epem na wo ho odi ntimi ye ho hwe IGP na adwuma ne se de Owusu Bempah ye no emra be ma no kwan ma na che no wo che ni wi a wono ntimi mfa ne nko jail ese ode ne ma court na court no ejeli no court no ebu asem no se odi bi ma court ne beka se odi fo a court ne beka eti yewura dampare de yeka so obi aye na dwuma a wa ye na dwuma yie pa wa ye na dwuma yie pa efrise obi a wa ye na dwuma as a policeman and wo hunu se wo sofo yi emfa woni ni position we di bone we die wo ye wudini o yourselfo o mambofo ena wode mra no edi no amana hu se mra die edibesen kodem emra nie edimomfa no kokot yewura dampare die nipa be ya na wa ye no die wo be ya na wa ye no uwie no de ama emranimfuo yi nte emranimfuo we ena sisi aka wo mo ni ye bisa mo se emranimfuo yi judges ye di case ni bremo no akosi sayin esansa asoma Owusu Bempah e ka kire mu ni o se etise mo side say no se onya asem na oba mo anim kura o se ade we na besi Owusu Bempah se we If you want the chief of your hometown secretly give you lands, secretly give him money offering, give him sheep,
Kanye niema e wo suma se ma no. Or do things secretly for him. E pa chao. Obetimi anya aban asem. Ena mo nsa chi emrenti ene senia onni mo nsa huhuro nti. Minia abamra humpa. Now you may transgress a law, or you may be found culpable in a certain area, but because you know how to give, you know how to show kindness, the law may shut its eyes. I dear friend cash. Sika. I dear friend Oma. We are Nyansania. For what they say, a teacher for our woman who will be a connection. If you are a wise man, listen to it say connection with all the great people in your city or your country. Every month, every month, headquarters, every month, I don't want to go there. National security, my home. We on Yansania, Opa, South places Yamabudi. Miniano, Oberquanso, a bedding. You make me a can. So if you want, satisfy the people in power. And if you are able to satisfy them, you may go to prison for committing an offense, but going to prison may be far from you. Waka sempa. Ababa wabi. Wasi Manasseh continue expodienti abeka comment we no. Mbese mi wie na enka mitimi kika ma adwen kire ne pa ba na comment ne ko. Wasi ofri me ya fie aka kire we say obey expose me. Utiri so wate fa o yare sam free so ko o expose me say ma wie wuni aponche anasa wo si dwan o free me ya fie ho no meton me ya fie ana me mete ashtan o te say ma kwobọ kro no da mete ashtan te say ma wie obi nam obi enkwan mu nam kra da onkwa siasam na mo so da mo betina na I will expose you. What did they expose me? We are about so camera see when na kasa na me hwe di pefi tantan na o kasa no. Owusu Bempah no chen hwan. Who is Owusu Bempah? And na kura de dia make am comment no pese me di na tem mo ti wonyire mo ho. Who is Owusu Bempah? Koliko Osofo we ajana 1 ajana 2 Osofo we. Who is he? I ti muka ya dwen kire no. Ghana for ti krom ha say mama part enkane na nagrada waye konfo ayi sika guarantee musimun TV da mun crucify no de onu kita bible wo die wo efini moja wona nsa onu de praise the Lord mo ya jimi for wate mo ya jimi for pa Owusu Bempah smo o ka kire Ghana judge no o ka kire mo no ebem wase otibetimi anya asem abamanim momokra no obetuatua na minimu se chief of staff penimfo IGP no na minimu so Owusu Bempah betini sika atomo but Owusu Bempah se IGP case we utimi ya ho hwe wo de sika atomo Yama me afia asafo a ukita case afia wusu a yedi case we beto wanim no Owusu Bempah se wo na wo ye judge no de sika beto Ghana Attorney General Owusu Bempah so de sika beto mo kai nana dodanko akufo ado Owusu Bempah se opo Ghana sika ekura onyina wono etentabodan no manya sika watua ma wato Aye national security for CID boss yegura kenda pa Owusu Bempah se opo akatua abandi tua mu nyina na ono owu sika chemu ti watuatua wa bomo pa watua muka wa mamu sika wa mama memme wa mama fura hoho eti wonya asam kora mu ntimi nya ne hwe
onya asam kura muntimi nya ne hwe wakao waso onya asam muntimi nya ne hwe asam waka ye no soso no eya ye no kore Owusu Bempah asam waka ye no so no eya ye no kore esa se nya ye no kore dia emra no wo he sa asam na Owusu Bempah kan enya ye no kore a emra no e wo he where is the law ehina mra no wo sisi ya na die na mra no ka dia fa asam wo ise yo esa say de minimum say na no mama part be ye video bi and waka say attorney general say wabeji docket every court na de minimum say minya case bi wo Asante Mampong ema ye de asam no eko Mampong nsuta omo court say circuit court ya na edi case ni ko du court no Saturday me ye asori maame bi ena lady bi eba asori ni bi eti bi share lady no ena me ni lady no ekeka ya na fae ena ja me kopre ba bi dai na me frɛ na obae ena obi kan ya de be si ye e boni pa na me ka kire no de be si ye eti esiwie ye no na awose mi tuka akosi lady no ba man kosi no na me dae eti me dae mada na ono so fa mu dae ono so wada sana lady no ne boyfriend a friend sa on peke ne boyfriend so ye police ni Mampong police o ne boyfriend ye Mampong police inspector o Kumasi Asante Mampong police inspector ne girlfriend o yire but ne girl no ena omodi case no me wo no ma na lady no any police ni no eba say ne girlfriend yi na girl ne say ma rape no na mse hwe na akora o gina we ya akora obi o ko 30 years 28 years girl ono ya akora obi na rape no mena na keka afamu dai man kosi no etia ai o ye de girl wo hwehwe no wo hu no enti ni aya asem me no kasai na inspector no eni ge na koye case e di etia me eti na me wo pani bi a no free police station wo ba ma sore ena me friend say case bi say na esie ade we na maye ena waso bra na yenka asem no na mse mate me duru ho no mo ana mo say ya chewo e was Asante Mampong omusi ya chewo na msi yo mate ena ne me bo modiana ne koye aja mu process yes en court me am to unu sa sam na omondi mi di no kure bi anim but me di agora oye inspector ntino ombetimi ahane etina le dibi e US and we free US aba ntino oba church e wo me ho ba bi a me wo no ena me ne di hu nkomo ena o frɛ ne papa na ne papa ye pani e wa Asante Mampong ena ne papa no e frɛ lawyer bi ena lawyer ne ye say yemra na only di yenko attorney general nti bu kwa na mchichire no say we are sure say ya na tie ena mi get no pictures was anase we di onya akora wanyini ena say ani police inspector no how no person how na mse mate ena we say ne e was say ye foolish case eti dia ba ni say attorney general e be throw letter di ama omo na mo fa nkoma court registrar no no fa ma judge no eti attorney general e throw letter and we sign ye stamp mu ye tua sika pa because sika mi tua na data am na ye sika ketwa because me tua omo di mi ko dru court wona say ye yipe because inspector na ono ni girlfriend no ono aso na sanso eye prosecutor ewirate ono na ye prosecutor o e de mag entino chese mi di agora eye jail asem mi di agora eye jail asem eti na ko se
mitimi ekɔ ne yɛkɔ na yɛkɔtua attorney general o Kumasi Quash town of office wɔ hɔ ɛkɔtua yɛ wie a ɔmo twerɛ letter ball letter ne de hyɛ envelope mu ɛna yɛde letter no kɔ enti court case ni duru yɛ no ɛkɔduru yɛde letter ne de ma judge na oyi ne space say kan ya no say case no ya forward docket no to attorney general enti no nyame ya adoma ɔmo ahye date next month yɛbɛhyia next month ɛso yɛ because ɔmo say tu hyɛ da and attorney general no frame me no catch them say you can go to Accra to do your work. The case is dead. So far as I have the docket, you have no case. The biame kazo me kazo me de me example me de mahu. O say so far as I have the docket, you have no case. And I just be two be car poor. Be seen attorney general crime so wu. Attorney general no kra no say wa no tro letter no ma na me say on tiase eti case no da be na sante mampofo nsutafo no be frɛ me say Manasseh bramie ni case no me kodura omo docket wo he they don't have it. It is better na owo Kumasi asante mampo no na ni magu ase ababa wa no so on inspector no plan it am no omo ni magu ase case no ma we na eto atwa enti eda me tie sa asem we no me tie asem we say free mama part on me yamuhye me eda me ti asem we me yamuhye me papa say enti enokre this case again I was yes one maybe a swan now yet the yawa swa ultimately what that I am a yet yamon pewahu I am a one as my yet in a dream who am on pet I don't me yet yamon pewahu was ya about wait me but not Facebook 2 destiny my dean my teddy na meshaniama now me yami video no be family me voice I am what say ya say I can't say Attorney General Bempah docket in tea asam na I foolish case one. I am what this asam na a foolish case. Now be a lady. Nana Brown in the kunu. Mona mulidi ye. Eba mi fie. Si amra me kume. Me your my bow. Me your my ba. I am calling the president in Ghana tonight. Me your my ba. I am calling the vice president. Me your my ba. And I am calling human rights lawyers. Me your my ba. Some in Timmy fear na kwabrania son 20 seconds about so. And now as attorney general study dockets. Yatse. Na sani panwa no I guess Sanyama when you know. Na sani pan maybe Miami program a no. Na sani panasa family manu wasem. No gabe or the biabets na social media. Now Timatem. A 10 year no mutimia and Kofa Sanyama when you know. They are still doing it. I am calling the prosecutor of the case this night, and I am calling the IGP this night. Me your my ba, me your my ba, me your my ba. Me your Ghanani, me your half. Me your Ghanani ba. Me mama me papa ni na yo bofo. Me your Ghanani. Say it to my mu. Now obi atime de se kan ni 20 nyama na ne kwala. Aba mi fie. Ma fa mran sam ensam. Ma disanya mran tia pepepepepepe. Asamna Kodru court. Yes, I docket no. Our attorney general ho. Yes, I we know say Ghana the law will work. I'm running by chuma. I'm running to be kase. A brand here be just social media say me ku agrada enko be bia. Me boni chua enko be bia. Na sani pano the next day now it's me the tour as a land guard for and then the papano abba me fear say they are coming to my house to kill me. My family and some I have saved many souls because I'm in Simi and Kwame Kuma that day no and come in the Kebesi Ofia.
Yes, mra abeje docket no. We respect the Ghana law, and I know 100% say the law will talk. Send the brother say me kuma enko bebia. Ya wa Ghana uchia ukuni pa untimi enko bebia. Na obia be ya me oba time. Ya hear me say. Na ya je docket na go to Attorney General. Ya say we are waiting for what they will come and tell us. Na dia betia oni panu onu oni ni kunu. And they did the gangs to my house, That person is still on social media insulting me. Orofo. Dibia meka. Se ewiase ayete no. Agro no yenka ni wechi a wo se ede. Sa agro no yenka ni wechi a wo se ede. Wo pe Owusu Bempah simti. Agrada de yen crucify no. Mami ka se mo kire wo. Se unya case. Sadi we no eno mo de killing most cases. Ewo court say ye criminal case say ye dey. Sadi we ni de killing cases. Say Attorney General eje docket a free judge nsem ewo court. As a chirani say Attorney General no interested in the case. And in the law no, in the law position no, Attorney General no upper hand a chain judge. Attorney General no upper hand a chain even the IGP. It is a Attorney General eje docket the oyene say was a F𝒂ke case in it can take more than 20 years on F𝒂ke movie. You cannot do anything. It will take 50 years on F𝒂ke movie. Untumi nyane hwe. Ono a won kan say case in wetwam. But no waje docket not to ho. And when you don't have a docket, there is no case. Because anytime we be a court to be an court to be an a docket ni mu and you ever share a DNA the akasam. In the idea Owusu Bempah ye ne say watria ono an kana so watria it watria the Ghana Attorney General and omo akwaje docket no it docket no omo age no so omo return bie mu a ade a judge ni betuma ya ne say mokwa obetu case na hweda momra next month next 2 months obrekro obetu to match 3 months time na case no edem it your case bi wo ho a obitumi ka se yegusu ho etwe ho manso 20 years die yegusu otwe oboa docket no eni ho ya fa kuntuna sia kwaje docket no enti the only thing a judge no be ye say obetu ma sheda mamu date but docket na nka say de be ka asem no eni ho avanish itire wadibo no mo itimu twe ho manso sa for years but na enko ba bibia na enko ba bibia it is the reason why entia omo akwaje docket ni nyina ne say they want to make the case foolish case na mi bisa say sadi ni sidia na adodanko akufu ado MPP government yegura dampare IGP any Attorney General any ya mame afia wusu a yede usi judge awo asam no ekura wo no mi bisa mo say na Owusu Bempah na asam wo kan ye no na ye adwuma wo musu nti a motima akwaje docket na momfa mabie mu ana ko yete Ghana ha ene yetimudi aponche ekoma judge ema judge etumi ye jeri wo bi aponche no bode ntos makoni je ne nchine a na yiri kodwa so obenya bi ato yesese the good politin bag mu koma judge na judge age no jeri wo bi aponche ana pampamu tunka a ebitumi akonya bi ato wotumi je aponche no jeri wo bi 20 years Ghana judge epa aponche mu wire fira mu nkai sa story no mu wire fira mu nkai sa story amiken. It is a sadi we see ewo man Ghana mu dia ene na wo se mu hunu se de adu ba chika ye no obi eku a enko ba bia
no bi aso twitwio wo so be ku an ko ba bia Owusu Bempah hye nkoma mananado abapa wanti no ono de mmra boro no so meboa na nkom hye papa bai enkom hye papa bai yewura I can say yewura Nana Adodankwa Akufo-Addo any vice president se case we mu ye ne trasa ama ne ye trasa Ghana me see ni me be si no muntimi ye obi ahwe wa Ghana eti maame no omukọ no ho no twitwuo no de bo Owusu Bempah na ne nkora de bia anka ne samiri nka wonde nka monche no enka monche no no kura na make us say wo no kura no wo ntina wutimi a wo twetwe comment phone no kura no wo wo se Manasseh ka no kura na make us say no wo say wo ebe wo ebe wura wakoma wo hwe benya heart pressure ana jiwa hwe a wona me do nyame me ka kire wo kwanse no kura no anu de bat se mpane no Owusu Bempah ye na dwene se opese wo fa kwan bia so na Ghana mmra na ni gu ase na wo kire Ghana fo so de kita mmra na mo de se munjeli Owusu Bempah mpa enka mmra na nye na dwuma e memi de minim no me sisa atoni genu agi doketa me yage me de da minim atoni genu agi doketa o person o kire se case no aye foolish case. I'm telling you from today. How many cases na court atoni genu akwaji docket? Because emrani kire se atoni genu no power. Ono atoni genu betimi achi na nado kura de natum. Attorney General. And Nanado was once an attorney general, or a lawyer, no a lawyer, attorney general, Nanado. He know the law. When you mumra, it is attorney general by Jig Docketer. Naturally, as a case, I have foolish case. I don't know my Ghana edit him. To Owusu Bempah and correct to me, Kukodro up to date, and we can social media diatem. Because Ghana is a lawless country. Ubi to me bibia. Ya ye bet na say expose you trade for kramo be chi. Ye bet na say expose you trade for ni azafo ehunu omuni mo be chi. Owusu Bempah shenta bodam wo e kan say buzi ajanhye ho no ono de ye wo so twemra etumunti nche no. Oman na yetimu no sana oman tie Owusu Bempah so twemra enti ono de mra twe na nyigi ye bisa Ghana mpanimfo se da be na mode docket ne ba da be na mode docket ne ba mo adi asem no na Ghana fo nyina hunu ba bia case we gina da be na mode docket ne ba da be eza so mo case we ye kwa na case we ye hunu dia ene na Ghana akromfo be sore pa ene na Ghana afi na akromfo be maye homne so na ewudie ne bone so be doso me kan okra kire o man bia o man ba bia afi na nka bone be doso ama ewudie so adoso kan okra kire mo ne afi na nka o man no me se bone e be doso se etiwan sora nye bibia amfa case we make a chamusano afi na bone be doso san se Osofo mpa akoye entuma anya ne hwe na hwan na okoye a onde ye beche no e wenti ena mbema case na ye kwana na sade we ya Owusu Bempah ne na nado eti wo se bonko munti na mbema case na ye foolish case ana Akufo-Addo aye Ghana president Owusu Bempah so ye wadamfo wona atewa wona na esirisiri wo se wono obetuma nya case wo na nado o mane nkwadam da o majeje fo njeje ne da mo betumi ahihye adwuma akwaje docket Owusu Bempah na eka wadamfo oto wonchen na nado danko Akufo-Addo wadamfo Owusu Bempah ono na tewa wo kan ono na eka za asawre kirewo me yesho se sa nkomo no no wudie se na ebidumre bi menya asem na menya mo mutwitwa anya me hyede yi wanim se de o ma ya cheme no uwi a atoni gem na maji docket na nya foolish case why
And an also select a crowd say, it's actually when I'm a Ghana president. And on a more yeno. And on a more yen word, because in this idea, Owusu Bempah is not above the law. Because mo person mo yama case we a foolish case. Mo person mo ya na case we a foolish case. I am put me catch the Ghana fo nyina. Attorney General me catch the play. So Owusu Bempah we tue sika ma waje bribe Ghana Attorney General waje bribe. Me na me catch no. Me ya friend Manasseh the way changer. O patrol petition free ho bra be fa me bra. Me catch we ni me say Owusu Bempah waje bribe woni nsem we tue the amount. Owusu Bempah ma mo bribe. Hopes in adoye so wadamfo no Owusu Bempah. Hopes in adoye wadamfo no Owusu Bempah o so that social media kasa gbegbegbegbe e didi atem bebre case we ba muntimu nsore nka nokore. Munyina msora musumu ya oman penimfo mo pe wo man ni ya pe nokore. Hopes in adoye so wadamfo no Owusu Bempah. Adana won sore na won ka nokore bi ewom. Oda ho yona wokohwe no. Nyana wokohwe no e wo prison wo success ho so yana akohwe no. Nya wo na ko predi se o munja no mpo mani free ho no. Ye nyini free hospital na o yare ni krodi tu o bre e so o wo mpane ye. Wo na ko ye se ye nyini free hospital. Hospital mpo na wan pere ama na nkwada Hopes adoye na jail anase sentence na be media ma Owusu Bempah. Munyina mo ye Ghana fo mpanimfo a mo ye wudifo a mo nka nokore. Enso so na no abranti ye friend say Fawdi bra Twini Jonas etwi manim de utimu fra plane eba US eba nante se obahwehwe Twini Jonas na de number mra ne di de onu adi ewu adi bone amra na kire no de emu timu gya no. Jonu adi ewu a emra na kire no de emu timu gya no. Obi ekwowie obi banche bode ekom na de no owie ya na ye chie no ye chire de ne kwansanwam obi she gato baby num owie ekom de no obi akokọ atwam wa chie no okowe onkoton okowe e de esi ni komane ye so obewu ya che no odansanwam otwa 30 years. Ekom di obi do hu se obi sika da ho na o fa de o de beto aduane adie ya che no odem ene otwa more than 20 years. Na de ono asese tuo ne sika ne ma eko obi fi obabasi fi akwakuku ne de ono de na asem de mo se mayenka if we so Owusu Bempah so mo be ka kire Ghana fo nie na asem a obaye e be ka kire Ghana fo enie muntie bi. If you want the chief of your hometown secretly give you lands, secretly give him money often, give him sheep, or do things secretly for him. Abamra humpa Tesabamra be in a yantun chain. Now you may transgress a law, or you may be found culpable in a certain area, but because you know how to give, you know how to show kindness, the law may shut its eyes. A dear friend cash. Sika. A dear friend Oma. We are Nyansania. For what they say, a teacher for our woman who will be having a connection. If you are a wise man, listen to it, establish connection with all the great people in your city or your country. Every month, every month, headquarters, every month, I don't want to go there. National security, my home, we are Nyansania, Opa,
Some places are my body. Miniano. Over question a baby. You meet me a can. So you want satisfy the people in power, and if you are able to satisfy them, you may go to prison for committing an offense, but going to prison may be far from you. I arrest my case. I arrest my case. I arrest my case. Say, Biswana, come to think of this, every Ghanaian. Biswana, MPP form penning for no. Money Owusu Bempah will secret to be. It can be a beer. A beer. Na adibu ho a hupa mo bie so akire no. Etuma hwe ya mo kra mo benye problem. I think so because beer na mo disuma si dwadie bi. Anama ye kuntuna se niema bi. Beer ma ye bibi. Beer ma ye niema bi. Enti no Owusu Bempah ya we with nim ebi kura mo ni nyina na ye etuma hwe ye na mo mamre dina ene mo kura mo to bete mo to betwi bia na etisa asente sa de ya ni ka mo mamra ne ye adwuma isan se eyen kane na nagrada na wo ye evangelist mama part mo chie no de di kan mo chie no mo de no court mo sentence no man judgment no otua mo di bill eto ne so ana obekọ 1 year otua ye kokubofo so egina so mo chire no koye no eno so ekowie court saa ugina so menim se sa case no man sentence mama judgment se mo mayo but the menim say mo di kan chire no mo ma judgment. Say one tria, Mr. 1 billion or saying, I think so. When Yama won't go jail for 1 year or another 2 years, another 3 years. It was even 5 years to cry a tea. Only your banner, dear, mutimu man sentence. And man the conditions, I want a sentence, no. Not Owusu Bempah dear Drews or almost a beg docket. What they call him, Moko Noa, and I'm Mokore. At the end of it, to be able to say evidence, videos, a trace of kitted to videos on one ekasa was a make of shishim, or she shed the beam, Attorney General, Ghana Attorney General, dear beam, na wash in this case. A dear beam. Edi diba adepa bi na mo hwehwe edi na kasa wo wiase edi evidence na kasa wo wiase chen video me kaida ya che me ya me call bi wura e kan say kanda pa ni mu no ye the laptop be si ho ye yi videos am kasa ye nyina wa net 2 me te ho a principal be 20 atwa me ho hia ye so we wu na oka yam sa mo si kirem we wu na aka ye si kirem hwe ai wura de yankopon. And ye is it dear ne kasa dear evidence ne kasa chen video. Want me massa video ya muhuni. Any dear nekura massa be repeat ya chiremi. Ain't me enough evidence mamo. Na mo beje docket say ko hwehwem. Me se me hunu bita. Se mo person mo ye case foolish case asana mo ye. Mo je docket wi a case no makunu ma say no. Na sadi we CD a and ye Ghana for mo mfa mo ho adwene. Sadi we see a Ghana from ho adwene na ye dumu gina court wo say ye jeli obi a mon sore na ne mon hwe mo because obi ani ho wi ase a wo chen obi a wa Ghana ho obi ani wo chen obi a wa Ghana ho na grada ye sikagaro we sikagaro edi padodo se na enya kukodura sori akoko to say maami we say ajimade ye say timon prosecute no sankrofo no wo he they should go to court
Kokoto wana koye complain ye mechi agrada ye china na wako chire na semu eye ni case but diaba ne ye ka ho asem diaba ne ye ka ho asem de odi tuwa sora ko obi fie a wokokuno na nkura atwetu abo ne din wo tuo no so wa lansese sha agrada enti no lansese tuo no de bekunu ene de enye case meboa ene de yentwem ne yamane yakwa Owusu Bempah yarefuo wi HIV sofo ne nanwo atukuru diabetes sofo owo mpane yarefuo kwamudwan we kura ono wo ba oje na ewuo mpo no mo sore a mo soso ne so mo sore a orokura mo soso ne so ami ameme kan okura mo sore mo begina bedi matem mo sofo na wo yare a odampan ye so a ne nahu tukura ne nahu bon ne nahu pro no ono kura mu gya na ho bedi obi atem ono kura mu gya na ho bedi obi atem nyansa ekasa etese de ya mawo ayi senum ko ekase ko de ekuni senum no ti nyansa kasa chewo etese ya mawo kuni senum no bozu wani wanyinya na bibi yawo Ghana ne yetio mai mamara nya adwuma obi anche obi ya wo man Ghana ho obi enu oche obi ya obi enu oche obi ya wo man Ghana ho obi enu oche obi ya wo man Ghana ho etu Onyankopon enshiro nipa bi ya wo ba be program so na wo be hwe me na be tie me na mo Owusu Bempah de ompew this case would never be a foolish case de me wo ekachire Ghana for no this case it will never be a foolish case in Ghana obi amfa chiri tirim na ebeye mo se da yeso no me say this case would never be a foolish case our Ghana never this case would never be a foolish case in Ghana to be amfa chiri tirim na sidi etie bia na wose mra ne ye adwuma the law must pursue this case and the law must work in this case